Mislite ovdje moramo postaviti? Barbra Streisand. So dear cyclists, welcome here to BTC City. As you can see, since last year we have built a new skyscraper that will be opened in July. And in the meantime, I wish everyone a good ride. Thank you. Kratko in jedrnato, gospod Mermal, zdaj pa, glede na to, da, kot sem dejal, ste gostitelj tule, bi rad povabil na oder še... Ja se snema, ne, pa rekel, jasno, kaj ti pišeš, ne? Ja, sporočilo te ne